Patumi manja hi teaching riklabalong manja Lawrence rong PSGBI hin pen patir piponsi Christian manja angkang ke doan mate amonduli doan chingrum si athepi Thanksgiving mass prayer service pu en ponsi kardoma sai deng pon bangso jai me kalong mai ka chip hempu MBC sarbor sing teron pensi chari pon mai ke phalam theke jai lake manja SGB Lawrence rong pi pensi ar dido jot pen ongdung pen ke hanga monduli atuma phan ningi si pet pen claim dam nang ji pusi than pon ongdung manja monduli pastor evangelist reverend atum chetongdun monduli pen ke bang an atuma phan Lawrence rong PSGB hin pen nong eta pajir pon lapen reverend atum Lawrence rong pia phanta kachoro pajir pon manja pen Rajesh Hanse 365 news India itu আছে হলবি ঈশ্বৰটো আমি বিলিভ কৰি আছে ইটোহে মই বিশ্বাস কৰে ইটো কাৰণে ইটো বিলিভ থাকাৰ পৰা ইটো মৰম থাকাৰ পৰা আমি বি এনেকা পৰাহে আমি বি যাব গৈ কিনে আমি বি আজি ওলাই কিনে আহি আছে Thank Almighty God who has brought me here, and really I appreciate Brother Lawrence SCGB Manta. So he organized every community in this Manta area. Thanks to him and with his family. Like this organizing and coming together every community, it is good for our future. And also I hope that he to develop this community, all the colorful community. So today also I really shocked. I never attend like this organizing. This is my first time, and I hope that for the next year also we'll come together more than these members. Thanks to Brother Lawrence and family and his co-workers. Thank you. God bless. Itu pini lah bangsa amai itu punya lah manja angbong manja angkang ledak program majati program madhorom do stamen itu manja monsam ke doji phan itu ninghang kasi ledak dhorom cipupe jati cipupe pin pensi itu pini lah bangsa jai meke peman pon bangsa sai ni kana pek kami talun huni bang sikun demo bangsa aja sai ke nitum chuning pensi deng pon lo lapen pining ke nikan hini an lelo lapen ako morning penghe la dutik ai ngani tum un an ke la bangsa jai meke pidu pon sai lo ini monduli kan ba sab ma chitang pon ini manja monduli nitum la denomination cipu pen monduli ingko ra hini an chitong